Maendi Nduku, maendi Nduku, maendi irengo bizaga wengai. Mandunyira Nduku etio wengai, mandunyira Nduku etio. Hello. Thank you muno mwiroreri. Eno ni lesson. Eno ngota guthaka rhythm iyo. Subscribe. Ya benga. Rhythm iyo ya ni rhythm. Eno ndamithakira on this shape. Shape ino. Ino shape no thakire ni hoya. Kugana mundu rainera. Ni shape ungithakira kuringana haria mundu arainera. No thakire nginya hau. Kuringana haria mundu arakorwo akiinera. Ti handu tangithakira. Shape ino yakwa ndiramithaka atiriri ngithaka. Kira horudi wire na kuma number 4 up to wire number 2. Then you hold wire number 5 that way. Then you got the high F shape. Hold string number 4 3 add 2. String number 4 3 add 2. Then you shock how hold 3 4 add 2. You get to a good category. Radio. Oh. Bass at string number 2 5 2. So ne? So ne bass 1 bass 2. Bass bass 2 bass 1 bass about 5 2 then 5 5 3 then 2 so ne 5 2 5 3 5 2 5 3 then 2 3 then you go to our shape about F string number 2 3 2 3 4 2 3 4. The way unapiki na hii mkono ni hii kienda juu inaenda chini, so unaenda inapiki juu na inaenda chini, so na you alternate ugu niguo urakorwo ugithaka ni ku alternate ura alternate cia raici nona kiathaka o kiathaka na thi like uguo kitho thie henya sorry then ya pili unaenda hivi ya pili the same thing ya pili unaenda hivi unamaliza na hii tu unamaliza hivyo so ya
verse ya kwanza unaenda unaona ya birathio 2 3 2 2 2 on there, this fret. Sorry, 5 2 5 3. Sorry, 2 3 5 2 5 3 2 3 2 3 4 5 2 5 3 2 2. Sorry. That's how you go about it. One more time, bro. Ma Nduku, Nduku. Asante sana subscribe.